na drinks and snap e de akomo tun for sane be ye yi omo be ye no betimi enya biaye Samson na Ghana man penny John Dramani Mahama ana no meme de twem no homoden ede ne dom kopie mu o Martina ne nyane so ma yetimu sese no efi adokora pa sebe no komwanti na hu ben se Ghana man penny betuma gyan tumi so aboa na wa lanche sanitation ade na ya aboa na efi ase etu odi nsem na de tu dwade mu nkiremu ebesom awia yi kase bonum apia kusi adomako ede nsema betudwa echiemu se eya eteltigo ene eya talisel no mo beka bomu no eya ade de pepepe yo ede ebeba Sansona Mavis nana inshira mensa yetwani tiaka ne se silver lady ono na ye blanda masada edema Dutch Royal Dutch Pharmaceuticals nyanku mimi na etwa mu nyasem kuma dabra kanka be premantemu am wombo modern etime ye free health screening ede hye ye nuaba silver lady ne nyam ye de mu kiremo ebesema wiai insem no pina ka ho ane de ba besom sa gemi nsem kasebo ewe DLFM 106.9 na kasebo ejumeko pina ana aso yasin mekanfo Lumba supa e de ama obi biare san se ye supa pa ebe dwama so bi atu ne ho agusu a otobi nti bomode anama won sanka Lumba supa ne bi san se wo so ma ho a eye Lumba supa na ade so mo so mo kofi o mo koka wa chinsem bomode anama won sanka eye Lumba supa ne bi na mpanifo apehyenkani onim tricycle ene kiachi nti ye hyenkani a frempanifo e wa 0555 274 757 ana 0577 475-343. Oko dansuma ne important ma madam abanyame che eye so distributor wo honom. Our adjacent Lumba spot ya Pietus Lane. Bomodiana Freno e 0557 349 401 0557 349 401. Oko ayo fan spot e so mama Vic e piemu wo honom our adjacent aye washing bay no Freno e 0500 680 783 0500 680 783 Bra Kwame ewa da command circle station Obenyadom Choba no Freno ewa 0244 094 793 Madam Edith Kusi ewa Dowenyo Opsi Central University Freno ewa 0246 601 004 and 0266 400 215 na ye ka mo se DLFM Association wonu yankabom ku a wonom etai yem papa wanya ne ba bi kro oninyam for Charles Kwadwo Fosu ne dwumadi ahodo a odi titire wona na nyamoto ne radio station dia da so eye DLFM oha ene nsia chiripo enkro dwumadi nyina ekoi eta chi pampe te se be premier awe mu ho no mo sopam na wonom uchire mse ku ahodo aba o motan papa dwumadi akire no wonom krom da musoron konkora ne sendu bewura mu a dodode ewe mu no won sebeka bi panti bran fon to boya da ne nyina yemwe ne paju medi ahodo na ye bomode a epiepia no ye nyina ye ntachi pampe nti se opedi Enquires association mpenifo ku na chia frempelifo ahomaturufo so na gimu kire mu nyina 0538 865 393 0538 865 393 akenka fo ye sin kunwa beso mawie no edi amege so eye wo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa. Ya tonight me wafa say Rose Gold. What's it then? Adia, enye obi adia. Rose Gold ne. Tie deal kase bom. Ese kutu, ese bebam. DL News. Yamamo akwa babio afe yemfa kaseyebo ni mu nkyeremu embesomu na owura bi ne omabomodin abonituo ewa bra oye na agi so ko charge ni phone ewa ye kalba esanse baby ofi no enya ade akane a ewo honom amanfo bomodin ato hye ne so omabonituo akum no na eye kalba yi eye krotia bi no wasa eye Saula tuna kalba district no wa ye Savannah region ni mu honom na police fo chirema eye owura yi enya ade omahu ni din sese na emomobo omodin a efri ni kromo anu ye uro esanse nkane ani honom obo omodin asa okoye kalba akwa charge ni mobile phone
na odu eye nri amu baabi na chese omo kitakita tuo ne ba omode ato ni tuo amunum honom na oba omade ato anananom ewo nsiedo ewo abra na ote eye ni motorcycle so aye na age so akọ charge phone no na po eye Ghana Police Service for abomode afemu no e de akọ St Anne's eye Catholic Hospital ne wo Damango se ne be yon betimi akra efu no e de ama wo no mayemu enhwehwemu no mo amuka biewom ewo nkra na senso de abetudwa echemu se omudo mu hu ni se ye dwumadi ekọ so no eye ntokwa bia ni wo eye gbenhiri tete pa ntokwa na cheye papa anipa bebre na ahwe omukra ewo eye santokwa yi sanso ana omajapade ni na SSA eno nam so ema nipa be 50,000 omatimi atu afrikromo no mesanse ntokwa no kwa na ekoso enna obi wo china obi wo no so aye oha kese e de amawom ntomudo mususu se santokwa ne nam so nti no wura yi omabomode aboni tu a wato anananom ewo nsiedo Nyayade Inspector General of Police eye Christian Tete Yohonum sanso no ni senior officials bi omo free armed forces eye prison service any immigration service so abomoden atimi akoye ka ba ho no sanso ana solo omo bomoden ahese eye se nkronkro ya bebe memme ho antokwa ni nti no boni se yetimi koso no o metimi ahwe na bibia atimi akoye ewo honum ti we ni nsem a efri Ghana Police Service so aba abetoja Yanto akase bono so ne fa nkopie mu ewa Asante Batenem na watwi we mu so Asante Mantabu na sefetawani na nsese ye kade kire wokra ne nyina ne se adehya wono wo manso tontokrum eno no wa manse South mensin mu ewa Asante Mantabu kire mu am wono nyante ye se ene military personnel pa ebeje ko na botu se pam na mining concession bi e hodo ma beje dia tawo mani asenti no wono ma mpene kra na krum ho fo na kire mu se eyade dwumade mu de nyom kuto ne mom na ma atran kwunwam ka bi bom ene mpote wono mpanimfo a asase hye omse bomode ka bo mu a womone asojafo ekosi ani anyasem kono mu kire mu a womone kokobo ede ma asojafo na aposifo ompeso mbaji kru no boso efisane mo no mutu no wono mpese wono moso enu aduane etimi epogonom na adehye ne kire mu a de ntie nam so masa manso twene kwaso ne nyina ne sem ukopie mu awo Asanko Gold Mines ekuo na in fact wono mu kire mu wo mining concession bi ewo tontokrom manso tontokrom ne wa manse South mention Asante Mantani senti no sa concession ne omodia entomo kwa akwadwoma ne no ena adehye omwo manso tontokrom kire mu so mompere asase ne nya no kreda efisana na wawuko ena gya asase wodo to hodo ma omodi di so amene omonam so abobrenti en ebane sende ne mo eye Asanko Gold Mines for kire asase mu de mba abeje ene sefatiwani emnante momode akofa ne magodo di jatu tumu hyehye ne ma seja pa ekwan ho nyina hyehye tase zo mompere na mpere kina mo sira ni bia huro kuno fisa sabi asase ya na nanom awudi agya wono mo de ebane sende ne mu kire mu se mba abeje abosoen empanifo akire manyanka nkire Asanko eye my Gold Mines for ne so mompere na mpere kina Ghana mampeni ana afin so afo awo na wo hwensase akwaye na efuma gudie so me wafase Emmanuel amakofi bu ase de ekoso no for net from visa sabi adehye mo man tokuro mo so ye nipa tontokurofo ye nipa enti ade enti ne ye betra man Ghana ma South Africa company abaje Ghana omanya boso abaje Ghana je pade Africa na ni nsem dia na omanya kwa na yese payem emra moje emre eni de ye kase betwetwe nka no mu tire mu sem ye nka nkyere Ghana adehye nyina titiru ne mampeni se de ekoso no mompe to mampeni bibia enti sapam de mra be hye mu sem na omoni asrafo mba hono ma bedi asie no e de asie ni a de besi krum hono mo no wa hwe a omo de omo nkwa e betwa so company ni di Asanko Mines e de buy say asase no e yomo dia dan so e asase a ye nananom e na e betra so a na e yekrodada ye nananom tire hu sabe e foma gudie kakra wo ho nti o man ye kakra e de bo mo ba ya e be ye ye nka bi nsiem e de hu yanso mo di soldiers last year 2024 March about gu ya so awa ye nuanom bi ahwire o mo nkwa e bi nso prepare ka de musumi ye minister awa Asante region oba ha e be hu sabe bi asase no akwakoduro no atukuro nti wo fra say my de bia na mo bato safra e Asanko Mines ni tontokuru mine ampa 4 days ye ni anana otwe ye ni yekosia minister say ma ya tin yente say meeting na metimu bi the minister kan say mo da mo nkwa ye ba say this also after president na me na this also be ku ba bia mo kan wa say yawo anadua ne te say omo the militaries ba kasa ne nyam nso manager wada Asanko Mines ano chase amu a oka to subia say minister say one for president anaso one mpani for this also dia and the baby am concession wo bia no omo the soldiers be ko ama minister ehoni papa ko ka say da bi say wo ya sa na wo se Ghana aban no
nti woni kwan so di soldiers beko anadwe yan ka mi nsem yete yan se soldiers adimrika ane cars bebre o maba yan so de yankura second dia yase ya de asase we so yan kokosi se mra ya adwuma dia na say asanko man na sidi ene dia ene yehu ni say Ghana ya to abawia mayan ponti minister bia asa minister wa Santa Rede and go sakasia ana sanko campaign and ti every South Africa and Canada omugura ni mase ya de tonko go man o man we o tumfo adisikro ya ntua na enko babia enko na enko tena ko say Ghana soldiers say ya mrasa uko Canada ebra timamuni a wo te Canada o ya Canada ni ba de baba no ban ana say baba foreign na ho ban na timamuni no ya kunkum no ti Ghana ni ba hu we ya enko na enko tena ko say Ghana soldiers o ma ya nuanom o makunya ba siase ne unzasase no o mosaka o mo se ya se dia ya de wa ha 24/7 ai ene ye ni abre ko we ya de hia wodom wo manso tontokrom eno wa manse south ben sende mu wasante batemo enam tense sabe ye ne ye de ekura de man adenti na sabe do de kakra Ghana mpanifo benya dinti mo so mbetu ya mfiri kuro no megye ekuro no moso na ye se nya adwuma nya de mo mpere ne mpere kina ajo mu ku mu nyina toro mo asente sa pa de ne manso tontokrom ho no mo de o meyom hu bi pam na no achi ena Richard Osei leading member edima ND sema yekoni chire mu sem omo sere Ghana mampani John Dramedy Mahama na finso chief of staff me wafase eye Jilo Debra so mo nsore nka bi na manso twenchirenchi abeto eye adehia wonom ewo manso totonkrum na finso Asanko Gold Mines fonte mu siesie kama na somdwemra na sabi enuane a eye manso totonkrum fo de beje de ama Asanko Gold Mines fo abeje di na mo de akom kura akoye ne na Ghana ne ehunamane de anyame ne kure ni in fact this is so mason or den sem say eto de yakase banu kire mu se de tie bia mpanifo anya mo de bana be show mu sem ene ni baba akokora nkre o mekum mu nyina ma kure ye nyina ngu say yes agudie no aya dodo pa edin kan ya damasi so mo na wa na de o kusa no em se ni na ka be ba me ka bi asiso ama ye president and chief of staff Joseph Bram yeah, me join your party I'm a great position for regional. I'm a regional executive committee member. If you come by I do my down. On my name, did you are on my name, I go by your mining, and you grab over your mining to my crowd. Go to lances, ever at the Bachelor Chrono, another patrol mining among you will sell all lances. Up to Naya no Casay, who is saying lances, who pass out the force, so by the head by a threat. I got the minister. But in Taliban, ever share program now was a point Piarazo, Nababa president, your Mercer said to Murray, about come from shop or years of Yama, said to Murray, I got to go. Namida Midra can pay, sir. Sisi Adjana or Moyano, Debia, your party Papa. No problem. Ever Masuna. 80%. On that, like I said, and this is for about 1 month away or 1 month message. And Jumana, that was his young. And the power, what did you anymore? You reckon the Papa and my country, and the point of us of us, your party and anyone younger from our Manson, I know Mofaso. The Agaja president, Joseph and General was kicked on said, so my from Nancy from Necessary, I know Mobetra said, as I'm confirmed rationalism, I will bring one lances. No one grab it, but I was about to grow when you have one. Daddy, I catch on. Young for you, young for me, yet your chrome by a better of him said, Jane, I ever. I yet ye crum, a hair near tear. If we said man to crum, honomana. Yajanmu yet to yentin, yen free hand in free hatchina. And your money concession, no. Asanko a year good minds of 4 to 5, near see 2 5. I just didn't penny as yet to, and Sana, young what ye. We ye, Mr. Richard Osei, on a leading member, Edima and this Amanukuno, Elwood Manston to Cruman on a Mansia South. Men cinema sentiment and a man away, yen some training Samuel of Fulibuatin and a different sentimentemo, Ebesume. Yantua Cassia Boneso near the Swedina Santimanteman, na businessman, your friend Mr. Joseph Asante. Edia Dodona, Ede Freno, Ewas Agyei Sikapa Bush. Abomodi akwaya adoye ewo menhia himfia or the bottle water be 50 packs. Sanso ana Coca-Cola ye soft drinks ne so 10 packs. Ana Schnapp 1 box e de alcohol no ma. O hwe anim se eye nana kunedu yi adon otosom yensa ya Asante hema wanya ne baby ko.
ɛyɛ na ɛyi ɔmo yɛ no ɔmbɛtumi aboa na ɔmo de nsuo yi ɛne ɛyɛ adɔdɔdeɛ yi abɔmmɔden a ɛtumi asom ɔmo ahɔhoɔ na okyerɛ ma ɛyɛ 50 packs ɛyɛ bottle water ne 10 packs of ɛyɛ Coca-Cola soft drinks na ɔde kɔma otumfoɔ no ɛyɛ adeɛ ɔte sɛ asante hema ɛfiri mu na ɛyɛ ne yɛyɛ papapapapapa ɛne hyɛ no ɛma ne yɛ sɛ nea ɔmfa obuo ɛnkɔma ɛyɛ asanteman nyinaa san so ana ɔmfa ɛyɛ ɔnkɔ ɛyɛ abusuafoɔ sɛ na ɛbɛyɛ ɔde nkyia nso ba akɔma wɔn na wakyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nkɔ makoma nyinaa nto ɔmo yɛsan sɛ biribia bɛkɔ so yie no ɔyɛ wei ɛde aboa sɛ na ɛbɛyɛ yie no biribia ɛbɛtumi akɔ so ɔde nsɛm sɛ ɛde to dwa abutaye bia na tachu ye tachra ni se ye nyina ye maame ya de ye bibia akanche asante na se de esi ni no amamre kwan nya enyi esie ya rebia DLFM 106.9 na wo hina transit ya na wo se ye ba na ye be chia wo hene na okocha so a unti fa sapan Enquires Israel me mpanyimfo yi sɛ ɔmo ni machi na ɔmo mmɔ michi dɔm na yɛ mra ne machi a wɔ hene na yɛ ba yɛ so no yɛ de yɛ snap ɛyɛ box baako ya asante amamre mu yɛ frɛ ne pentu nsia ɛna dɔkɔdɔkɔ no so yɛ de nnaka no maako edi nsu a yɛ nom so yɛ de maako aduonum a ɛyɛ 50 na yɛ de to so ɛna yɛ de machi a wɔ hene kotoko hene so nani agye hene so nani agye ese ade to wani a enya wo nko na wo yi wo se ne wo aka no ye na wo se tumi be yi ema nti mesre mane nyame nko a me de eno mo bia so nya na dwen se sabi o mo muska nko a ne timba chia wo penso ne wura won sam ne obi a de be ba se yemfa nye aye no ye nyina yemfa mra som nana nti ne de ba ye de be som enya bibia e be som Eni ya uti ye Mr. Joseph Asante edin adodo na de friend no Sika Bush a ono businessman na manibo ye nsem troni Samuel Foyibuatin ana de besomye ne din ye den Sika wo he Sika Bush Sika wo nwuram ai Samuel mo ene ye titi fie ye bi cross Sika wo bola so di agro ana wunu ye wadwade aba pada abona motuam da sen pada abesi we nkone na miwura mu ho no mutiti sika wo fa se ba no kwa se na meka Sika wo bushi na wa abona motuam da sen pada no pa abesi rade agobo ni bebe ku ni po gromo Sika kasi abone ye dey official It's official. DLFM 106.9. Ai dia kasi bone de official pa mansa nyina gye atum na se de Sika konwura mu de enche me ko fitile beti ho agu nwura mu tse sabe mu akua akopebi evize sabe Sika ne berema Sika ne berema yentu akasi bone so na yenyira mu onkra bopure matem na me kai se me na atwa mu na Royal Dutch Pharmaceutical Company Limited one more tena se ana maka kira Ghana fo nyina say as one social responsibility nti ombeboa pa nyama kama na enipa bi rewo man Ghana mu no watumanya mo so mfaso nti ene wa chinsi one mo brand ambassador edema Royal Dutch Pharmaceuticals no ye nuaba ene ya adwuma DLFM fi ha no musein ne den ete nana ama Nhyiraba mensa dodo abono mane se Silver Lady ene ye fita sa ka dom na no ko ne tena se hu se odi na wodent mo mode aye eye free hair screening aboa ene wa wose wotumi se wosi wa wejoto sa ma na hye ene ye besama wosia didudo se yam wosia keka de sese bi nkurase akwe ne yamobode yamfa duro nso so ne yamwa na wose na ase ne nso sine kama be manzo asabi hu oba wontumi se ne pevisa wose na nye ohu wose pe esine kwisi ese wa hwe a wose ne pe kra onye ntum fa kwa ne nsi sine kama pa emfa mam ene wa chinso meke so wedie ayawen sese sabe kotre achechedi achi enye o enya kra oba de sabe honam dua sa den Silver Lady honam iwu a kokko mo blatio etise yiram etise ska akọ wamase momra ye modie ne kama pa emfa ne dwuma de ne todwa ewa dabraka ene no ewo kole kroteman sinnem ewo nkrabopure manta dwuma de to etwa meme ne etwa men na ya bobo so so ensia emfimpim mienu ne de nunuma mu chem so mo ye de ahye mavis na nama Nhyiraba mensa enim nyam na ne birthday no etimi ayesronkom ene ye dom ene ye ntini firi miamia pi mi kase ahya man ka so ne hefa emi kura fia piement embe hye ho no mo ma na ni kapa na no na de ye kase bobo no homoden ene
General Manager Edema Royal Dutch Pharmaceutical Company Limited, Mrs. Millicent Opoku Bochi. Twitwen come to him say yes. Oh, when you make no body my defi so mass more man. But young fish and Malcolm Kwadwo 30 years. More than small man. Na mu chimenya kan kire Ghana fo se wo mo bia ba ko am. E wada ba ka no mo ko ho no mo no. Be de sem fish anu ni. Na wo mabo moden asoma de hye na de hye nsia gya tumunti no. E wo be se motumi abona man bibia mo betumi de ma de hye no so pom den. Etimi akonkan. Na mu chire se yan kan kire Ghana fo so ba ko so asoma man fi se sompa mo som no. Be konkan evi se Royal Dutch Pharmaceuticals ne ba so be so ma Ghana bo mo man. Ya kwem titire ni tina kan gba mo moden ya hye se adwuma de bo ma de hye ebeja pomuden kwa odin sem sei etudi ye kasebo anim encourage my health screen because nyame ya adoma Monday year be the 5th year the bar building we've been operating for about over 30 years ni na nyame ya adoma Monday we be na year 5th year the bar building we nti ye feel say very necessary for us to do this screening near farmer community na ye woman e can be na year corporate a social responsibility man I mean say ne community net no ya nya bibisa enya fe ya ba nya bibisa ada nti doing that today yes and they been launching a new product to the area and our community and also to the customers now they know more business than enti eni awuti e maame ono na ye kwankyerefo opinion na say general manager Edema Royal Dutch Pharmaceutical Company Limited no e wada braka ne den Edema says ahofedua Millicent Botchi ena wotie ne nkan in fact maame ne ho ofepa na ahwe ne kasa na so mo bu adwuma pa na Royal Dutch fo na pe ye cheche mu nyina na adwuma de amobɔ no twede ampo yankopon ko nhira so ne wa nhira mu a mente ase ye kura da mo ofa so mempene kura na no achi ena brand ambassador Edema Royal Dutch Pharmaceuticals Company Limited no kura so ena make say no one new product amade aba fofora ene ne Royal recovery oil in fact more than san manam silver na dano maize mavis na amenshire mensa dodo abona man say silver lady on the head of programs at the DLFM 106.9 echire mu am yanka nchire Ghana fo nyina say one new product aba bonten in fact a more than san manam sa Royal recovery oil no in fact e bodwo papa sa wonsan ka bia wo de no de ayi recovery oil no de ote ne say so wo de na say oto no bo asiesie ne kama ene pimples ahodo na je oni pedua boss wo hwe obi anim asabe ayese wansena obi anim ade sabe yede ayi nkate asram nanim prekesen de na wogina asase we sume wo fa se mi hu sa me se memfro because ehu pam enti se body se be boa ma ne nyina tiatu se hu wo yo obi so ameke se stretch mask e bia wa wo foforo wo yei ene se wo se stretch mask aje oni pedua boss ebi so koto nku bi wo de sra wie ye na mfa wo de ne nyina ni asai ma se ameke so wa papa tu se sabe body abonta enya kra tamu kirem se bra wo ba ebeboa pa se vale se yankancha Ghana de hye nyina se dro we no enya ba akofo oba tumi de sra ba ma tumi de sra mo frank tenkete toto 5 mu tumi de sra mu yudi eni ti se yiram kokko mo brate de se gold no mo mo wode ameto bi na Royal recovery oil ne mo fa ndi dwuma na mo amopam se vale de kirem se o maga na yetim se o papa mu din ye pa de a bo homa de ko pie mu Royal Dutch Pharmaceuticals ne yamwa no apo mu den enkonka den sem sei eto di yer kasebo anim Royal recovery oil and kasade said the impedimento ekan na ye so aye kan that's bia ya no so se wani pedia na sisi mi pedia no obi a Oscar e bia ko champ down ho o ma pimples e na epo e no jam blackheads ne darkheads bi ho obi ho no so pimples ne da so bi e wo ho e na wo pese wo cleanse and darkhead and pimples wo share Royal recovery oil and e be kan for e dia ma wo e ba no bi so a stretch marks how the stretch marks go on where ya wo and a we are body may stretch no na ya we so on mark see na de ba no bi so on so but our stretch marks obi on no so na de no oil ke see na see a why slim and a man stretch either way e mu bia no na Royal recovery oil now the stress so e bo e place stretch marks na they are e see they say who use so they anti sky so boss na use oil and come on self be na wo koda bi madin ko skin mo wa sa skin na ye layers it's madin layers ni mo na ko ye di ma no anga beneath dia ye na ti ya ye di ba ye da ba
obi wo hono mo ane tena no omo anya kokko omo so anya tintin or your chocolate we recommend royal beauty recovery oil the reason being that we are kokko easy say we to identify after using it and now we tintin say easy say we to identify but we wo hono mo wa ko use nko bi e ma the skin na bed dem enti wo sa no e na ye kan for dem so wo so use na embo na gina baby e wo so wo gina no say chocolate we to nya chocolate skin say dark we to nya dark skin say light skin so we to nya light skin wo hono or your fair kasa as a brownie don't worry wo skin is soft said there royal beauty recovery oil enjao ekitawa bia enjao rashes bia enjao anything bia organic all the products especially the almond products almond oil ebuama with bia na kasa fa into makofra enti enyansu so body bia wo skin so and that is why me dey can say Enquires so dem fansra emofra na mbo mofra na ready en enyefe omo a hit wash say how omo a sebi ya kati kokko ya de ni bi ha ono nyina ya fa royal beauty recovery oil dem fa so mo tell yebusia and na esra and me ma etimesra ai eya busua na esra mere matumi sra me wo faase kwa me yafum sei otibi bo a bebo na pa ne we de na nkasa ni da ho dada na so onya bi ka ho a ene emeke sei kutwampo a ebetu asiesie hu obi kura hu se wo kura de atwa apen ohu ene no ayi oyera ye ka ho asem ne no eye royal recovery oil emu da ho pa me sei me ko me tobi Adjoa Agyei Sikapa to be ye de wo ho e de kogu fie na nansense de obegye me wo faase fo no enya se kuma fie visa ne we de ne to so a nyon ne beka wa hu ade pa de ton hu nti wa oni boss a na agya wa ya to no ma agi onsre royal recovery oil kra no se de amanfo tua kra no enya sem kuma no besra na se ne echiredin nje to pam na eno achi ena openipo no ena ye wo no product plant consultant edema royal Dutch Mr. Charles Binding echiremu a yanka nchira Ghana de hye sem wo pepa se adwuma koma moden di eye enduro hu dwuma wo manyimu na afin so oyala hodo eboa afin so wo yoba wotiri hwin ubenya nupa etimidi ya twene e shampoo sa hodo amokoto bi wokoto ado de ye ne tiripan tirimi na tete hu na asa akokwa asense de tiri hu nyina tantan na no ba ku bia mkohia ne kwan ho ye mo wofa me were ho papa na me se abaye enti wonte ayi Royal Dutch Pharmaceutical for Ghana ana wotiri wasa akokwa asense enye kram Mr. Barnes yanka nkyira mo se ndupa wo ho no monkoto bi na ma mutiri hwin enye kokko mo blatio se right na eni ti se yiram na me wofa me hu a metumetua ka o sa chim se yanka nkyira Ghana for some product no certified by the Food and Drugs Authority for them time na sim say anyi wo baji bia wo na wo kro no enu achi nso wono mo ye ne ma hodo mo tonton nyina no te se wo fa bi de ye ho a o ha bia na chi bia de mu kama Ghana ne yi wo mo de na kotobi ni wa po mu den enkonkan Your friend Charles Kwadwo Sammy, me a product brand consultant for Royal Dutch Pharmaceutical Company Limited. Now, Royal Dutch Pharmaceutical, the pharmaceutical sessions are yade endura, yade free UK, yadeba, and as I want the cosmetic side, and also no share nipeduano free oba ni trimi ekosi ni nipedua. And the product I want and neighbor your pound to ma. I a friend Royal Beauty Recovery Oil yewo almond essential oil wom eno no munameni yare biara how sa wo ye oba no wo de sra umfa mfra bi biara wo de besra ebeko bibi ti se kakarere bibi ti se na nso oben bibi ti se stretch marks so oba wo hunam epapai anase wahihimpo na wo hunam no eho ayetuntum anase bibi egu a ese wo nipedua no ana wakosra de bi a ese wo nipedua no ja bibi ana use recovery oil we eyo organic eyo original efi UK yenko ana yedeba na yenko aso na yetuba nkrofo eto ye no free wa ye wo product yesade ye oba ho efri nitiri a ye friend the argan products ye shampoo conditioner na ne ekeka ho a ubetimi de aye ho in fact ye wo the argan serum oba ukoda ubetimi de aye wenim a ubesore no wenim empeja oba bi o sore na wo hwe nanim a aisa wakokum blows na ya bobbo no nanim peja ne kunukura hu a na odwane aso oba kaka motobi se what is ano a enye yare but ubetimi ahwe ho yi what is serum no e de ye wo ho a wo be sorry wenim be toso wo hia makeup na wo nam ho ayefe wo ye no fru aye o morgan soap
enu so ye wonamani yare antibacterial soap edemfo a ketekete batebo adwuma ye ne edeba na mema excuse me omowo saa eyibi na ukoyi wuti a na aba woti kono saa organ soap na very effective and na me recommend ma woko hospital e beto am abode ba ye ne edeba wo di ane se wo di be fa nsuo hye kakra na wo di aye wonsam na wo di sraso anapa ewia enyumre anapa ewia mema oboso me miensa saa de no ebeko obi o yi ni ti ana ekeka no na eche se eya aba wo di ane se wo be ye ne amike ai wo di ane se wo be ye de amike you tiri ho na ne asoso adam aye se peteti ho akọ na akwaji ndupa Royal Dutch Pharmaceuticals ho ne mmoa na nte se asabe watiko wo yi uti na bibia befuafun watiko enye kra eno achi ena Mr. Baini se yen kan kire Ghana de hye se titiri ne ma mo fafa ne amaton no monko Royal Dutch Pharmaceuticals Company Limited for so ndupa ne bi nyina wo honom monko tu bi nkoton obi antata mo obi anya mo hwe visenuro no ebde fu agya tum de stamp na pemi so se pan monko gi bi nkoton no manya sika de hwe abusia wate na bi ma na adwuma nim mo konso mbetu ne bo no so mbetu ombete so mo se hu at a discount wa koton abu say in fact when you scared you botom and so den say mu say atodi e kase bani wo ye no fro your product ahodo bebre oba bia opa adwuma aye anase opa bibia ton no wo kresika kakra bi wo ba wo benya product a wo beton a eye quality a wo benya sika na wo di bi ahye wo na wo di ahwe wo ma ene wabusia wo nam so wo beye nhira enam say fi Royal Dutch e ba no kwa de eye original eye organic na eye quality ye product nyina so FDA agye atomo a wedi ho adanse a wo de ko na koton a wo nya manie biara se wo to free ya won ko ade a DLFM 106.9 na akofo ha bra Royal Dutch na wo ba wo benya product no se de tie ye wa adabraka wo ba pe adabraka AUCC school ni nche wo be hu dan kase a red and white a ya tire ho beraka wunya ba wo zo hwe Madam Millicent general manager anase Mr. Opoku a ono na hwe product ni na so a obetimi aboa na wo ne omo edi insawoso se de usika tie biara no bra ye wo ma said your ticket here be any of home pa any a wuti yonom and a year plan product plan consultant product plan consultant Edema Royal Dutch Pharmaceuticals Company Limited no other braka ne den at the Mr. Charles Baini and a wuti ne no achi and a this year umu free a chichi bench be pm on benya jumadian home for so trim say ye Jumade ne mo desa no man na me bi free kaswa ene ahya mane me pi ba ye ne dobro insanwa mu nyina ba ya mu kire me say in fact ade a silver lady na dwumaku na ya ne in fact mo desa no man na mo dampani fo asepa ne bi nkore bi mra biom ebi kwa mpo kire so mu wiye pe na silver lady na man hira mensa airtime sika de ma mo say mo nyina momfa mamode anya momfa ntofu fa ngungu mo kire no momfa nkofie if the sabe ampani fo say abo ne jaja kwa ye nya na kwanti ade a silver lady aye no ya men hira ne pi adeshe munya so mfaso de semsi etodi ye kasebo enim me ba jo me free asama ina mbae asama New York e woni free ne bae me papa ena ofre me ka James Serva ye free screen bi wa ha nti yamra ampa ye bae nso e ampa sedi ye hu ne pepepe nyame adom ya ko nurse fo no ama me free ye bae no ma pepepe atre die sie nyina nti ye damase die ye damase die mo ye nyini panyina ne be ni se ama ye ba ba bi ne nko mo check ya enke ye ba gisika na nso ye ba ye ntuahwe ya baby be free edeko nti adamase nyame nhiramo oh seri ya me papa tie ni ntikura no omo ame ya nkwatra omo ankasa se omo ne ma de ba ne nchen e ba behwe no bibi adama ye pepepe nti nese fo nde do mo ye ndo ma yade asida nkoma silver lady de wa ye de ama ye ba ye kura wasan aboa ye se ensan tofu emu ye ka mu fanko enye ni panyina na be ye nti asida nka silver lady ba bia obetu ni na esi bi ya nyankopon oma ho nye nhira e ma no se de wa ye nhira no ti da silver lady nso ase Adjoa FM ta frem poma ifra santemampon na mete so mu ye screen na me yese meba na mesene na ye bia so me bai no bibia ye kama ti me kama wo bia tinti wa wo fitrum ne kan bra be ye wo de bibia kama mama bibia koso wa no oh ye fin sa wo mu ne ye bai eti so mo ye ho advert o DL ene ye bai aye bai so ya be hu se bibia ye kama enti ye saka product ne bia kwa try ne ahwe e kona se bibia ye okay ye de hu be dwedie ne mu ama dwedie na koso me ye de aboa ye man me de me redie na me de bae na me bae nso adanse a me hu ye nyina no nso no me hu se eye kama enti ye try ye nso ye de ahwe ma check skin no eni ya ka de say oil no ma tobi me koko yisum don pass ya me ya dum na ye adwuma kama all the time na me koso ato
nti aka betimi aka no bedase me fi spinters oh ekoyi omuti omonima obi bia no je amusha ye kama minto obi da beta ahye me nkrai nti no obi so ono so obehu a obetobi no on use no nhwe sa na eno so be hye no nkrai ama na ye den aka chi obi me nipa no so aba beto ma na akoso mo nti na metimi aka kire obi bia so no me bacho me di Grace nyako a me free kaswa nyanya no road me bacho me ba ya no de wasa me ba ya no wa kire me de wasa me ye ba mo ahye me kama nti o se de wasa me koye me nko akra mo na me koye na sa ska wasa mo di me no o mo nje me sa nti o ma ahye me kama se ma be hu Nhyiraba de sa no ma na me free kaswa omo ne me kasa fine the way on me din komo no ama me kra me ni age nti o mo se ya me from ba mai di emu de sa no ma na mampa we ya de hye a wonom kopie mu ewo Royal Dutch Pharmaceuticals Company Limited asoye ewo adabraka eno no wo kwalekrote medicine mu wo ka premante mo modin akohwe mo apom di mo se ana mo wedo munya so mfa so na mo chiri mi sa de ampanifo ye twide ampanyankopon ko nhyira so a o nhyira wo no yipa Sikapa sa me na ukopie mu bi odwuma de no hu ni sen ekosu ye ko boko se ne na ye hwehwe na bibia ko na bibia de din wo me wa fa se efia sugar so baaye ya me nhyira ne pa na ka kire Wasti baaye ana afi me wa fa se ba ko a obutu me nchen wo Accra New Town Sister Lizzie omunyina baaye ba wa mi wura fi odi ne fa chebe me sere ni me nyansem na wo fa de enye di ni nyina na me kai afi babayo Angel Michael Ameya Bismarck baaye no krasem ana hwan bi bobodi no asemi hu ohima wo ho no mana debi kokoya na oka huin ona na mi refi ni din de oka me ya mu huin yeah I'm so ohima debi be ma kokko short one guy no mu do ya guy pa aha e friend focus by ya mi shira mo pa na Royal Dutch Pharmaceuticals for no mundro na bu adwuma Sikapa okoto obi na nse hwe nanim endro akro kire me sakrachi bi hu na dash na 1000 se se nanim atoso wasa no se bia bonde agakwa enya ne kwenti no otumi ma ne nko ana wafa meboa eno ano no ka se metwa ntranka de ameyo wafa se de wafa de ontumi ni ntro ana scan the same basi a woji so oyare ibu ayi uma ye hunu ho hwe ai de na boa me ye hunu so so se me birthday ne ba me di ni na hye birthday enya ne birthday asem masa ye ma ho ana wachim percentage 30 mini kofi ya papra chiri mo nyam go fa sa ye mfa we nkwe ye nim ne ye nto akase bo no so ye mfa nsi na ye nkwe piem apiem manta me kesi na de hye fan crab one chief executive officer de ma wonom ye nana Adjoa Anopia atina se adwene ho hunu se sabi nipa ne bi ho no ma one mu krono na ho kafo awu agya wonom nti o ma ye mobbo ye ka no se sabi akunafo ebi so wanyini wanya mfinhye be ya duoson aduosia aduowatwa aduokro no hade kro amuntumi nante de omedi po adenti omuntumi ntenase keke ma ho kire sa nka wonom dantinom waba made akoye o mado ye pa ewa asese so abonse ewo okre district nim ewa piemantem na ye maame adoye kese oye nana eye Adjoa Anobia ekiremu a one de sabe ohusa ne nyonko ni pandam honom na de obedie ni honom na ye ne ye fisextre konkono pa ka se ye no do ye ho na sabe me da afia so ameboa me na ekomode me wahu mmabo na abeka je no mo de Kristo na yesa wo Kristo sum no kranya papa kram na Adjoa Anobia se okono wanfa ne sapan ya nkodanti no or the 200 pieces of a year entoma de koye ene wachisi nuane de nyasim kuma ene aduane bia bi koso atoso de ne nuane pa ne mo anwa den ade hye gibi pa mo mani gipa papa kire mi say in fact na Adjoa Anobia nya me nhyira pa na Adjoa Anobia ka sem no kire mi say soso sra Ghana fo nyina se yenka nkire mu wani mani nyata philanthropist fui mo ya doye we di o mo sre mo mo mmode na mo ncheche na nya fo okrum ha do ekunafo inyanka ana afi nso enkokura ne mere wa muhuna made ntum nkwaboa mo pam na okire mu a de franka bo no bekwaso abadwumaden aboa na nkura mo nso so mo ho kire mo bone aboa mo pam titiriw efa homasuama ye bidda eno wa chinso apomno ma ye bidda isika sem se ye mo nipa na program sa hodo ntete nipa ma ne nyansa ne nyuma so ma ye bidda pa ne santi adema mo atu mekwaso atu asoma manga na sompa adwumade wo die ne wo kire se wo ye we di aboa mo ni bie efi so nkokura ne mere wa sabi o mu ni okamafo omo susu omo ye valuable groups omo brema papa beboa pa ma setima ye dede pam na okire mu a Ghana fo nyina moe no mo ni bi ne ka omo asemfa mo na Adjoa Anobia
CEO Edema de Shema Franka on same say etiensem training Yimando Poku Edusi enim ya ba krapema bonse ebe ye donation e de maye ma menum akunafo ye ma menum akunafo de bia ye kase adehye maye kuonu enye didie ni omen ene onom ne nna de da yakoma so kase pa ne se de bia no ye be se ye ma menum akunafo no omani aiden agye ye se oye obidie ya na audience eyeye adehye ma kuowe esi ho e de maye ma menum akunafo ene enyanka titiri tia akunafo ene da yakoma so titiri se oba mu kuya be ma ne obi ni masemu ye mobo ankasa santa se de we program enye se bia ye ne pe se be se bibia e fiantoma ba kon no de ne nam program na se onyaya obasisi na so twin kwala no ho anti ena waso de si wo se ye be fira omontoma ba bia be se kunafo wo a ye be tu ye na yakọ bo sa mpa so no ye kunafo a omunya mu bia no yesu ya ka be se ye be boa akunafo enye akunafo nko enyanka enso eka ho December ene ye fidi akunafo 200 ye mo ntoma ye mo aduane ye mo ensuo bantena so entwen se bronya embra Easter embra ansana yakomodo aduane adi anase yakakoforo bi ntoma December ye broda da ye ntwen bronya wati ase Adeshema ye brodada ye ntwen bronya we ya Adeshema Frank Raba wonom chief executive officer ye mo fa seba nana adwoa no bia nidi na de pam no kire mu a wo ho akire nkuto de na mote wonkan de anya se o manya bi me na busu o munya sikafo na mom Bible no ne odo asema Nyankopon aka ne ntene sabe omuntu me ntena se manipa de sani huna mane emfa yie sika nkwa yia se nkobon san nkwaje fans nkofie kwa wo mra ade na se da bi o mebo ate asefo ya me nhira ne pim na no achi na de shoma modern free achichi ne bench be piem wa de shema Frank Rab dwumedi na se kirem se ye mame enti adoye na adwa wo se sabe fita sa ka do nya me nhira wo pi de wa ye twede mpo Nyankopon kro nhira so wo nhira papa wo mu gina mpanifo nyina ne mu da ma se Nyankopon nhira mu mpo a o mo ti ase nye da no se de nsem sei etu dwa mi amigina haye midi Janet Koko Asuma ene aya mani jepi se Adeshemba oma be ye adoye kese ama ende ye eni agye asisi eso abonseman na nyame ma wo mahoden na ombu e wo makwan mu ba bibiara wo ne wo mpanifo dwune ho a wo nya asa ne mayi no nyame mbu e kwan ma wo mene abonse jase hene ya Adeshemba ababeye ama abonseman no ene sabe ye Enquires no nyina no migina okatachi ofure kantanka na musa bonse hene ede nase so kese pa ede ma Adeshemba no ma ye no kwasam ebra adwene ntiase so nyame nhira won yoni hode ewrade ma won kwatenten obo ohun ban akwaduasa nyina mo adwuma ntumpo ontre wo mo hye wo menye yie ama esan ni muso biara enka won wo Yesu din mu obuwa won ha na nya kese mpo enti sese die siama yedamase adwempa amanya ewo ye ho oye enfia yedi ehode eba fam na madwen wo se mu fra ntoma mukata ya de ja so na nyame ehira mo bibia mu iska efrie no onyanko mo onwe Ghana ha na wo amane nyina nyame ehira won so bi mpo fura na sakwa echi akota ne dwuma de so a onyanko mfa no prayer esan bi ensi na nyanyam a ese bo eba won so no enka wo Yesu dimuti amen amen yaje nhira de ya de penti no yaje pa nyame nhira mo panti wei eya Adeshemba modern a ekwaje ene ache de pi ntoma nuane ne ho keka ho nyina free Adeshemba eye fan crab ekuo ne nchen ena wote se wonom de ayeye ni nase edi mampani for visa de asie ne intense kram ti weye asese so abonse ene no okre district nim opie mantem na mote so modern nase na yeye edi ma Adeshemba fan crab so ma ya de pa wompene ne we nya yase atiase for dia what's it see a pro video kanini na what's it yeah pro o se Ghana ni de obetra manu na unu akwaje fans we yase o but say what yase na ya do ya na manage ho pa me ye ntwe man wu ansan be chewa ni munyam o mo nipa ne tiase no mo ma ne feeling fam ana wo fa man kan yi mo ma ye feeling fam ansan me wu na ba ma yase o mra na komade me pa usumo me sama besra papa usumu kura twitwa butu kura se ko fitere se makahye no
He will be a bayan is the answer be where you. Asama do hwini ho aye kwa kofa. Yen ken ka dwenkyere ne bi na make say me wa fa se fo ne de abetem say me premier ne abomu no. Emu so pam na Star Boys so hwe live cray edi free ahafumem airport me da se me wa fa se Elizabeth Sweet. Na me wa fa se wo ya desa. Sweet Elizabeth. And I say good afternoon. Lovely friends. I see a boy you made pa na news ni more than manam. The Sweet Betty or the Lebanon zone 4. That yada say Bismarck edu say no say the best news is airborne on dear waves. Yada say senior ya me shira opi me ofa seketwa. Blaster ho nsem no kan na wa careful wan hwe abedi nkugu. President say aba. I say good afternoon we live ready free husu. Me das me ofa say Sasana President say fantastic news. Na dia ka say one ya ba say tie ne wani anya na say osufie nipa de o chacha na o de tata o. Me wa fa say baba mahamo oboase na o chem say today we come buy a bag of cement. Odi aba o baba ya man say me da say me nkan me ntoa so bi okura. Barbara Kranten was say watching you live from Kumasi. Me wa fa say Barbara ya fra wa fa ne ni nkomo wat ne Kumasi for your permase mpanya me nhira mo. Master Planner Junior Kentampo no so de abasa dada na politics ye nkan fa ko had a party headquarters na ko kan wa de ho no wat nya me nhira mo. Dole ya Adjoa Agyei no say dear news in fact more the son man na me da say me wa fa say Kwabia Samuel say good afternoon Nhyiraba ne Adjoa Agyei Sikapa news in the no contender great news me da say A4 Tontom J no say dear news I'm watching you live from Amana say keep the fire burning fire in the to say bru piaga chimasa for the ba so the abasa under the bape unim say politics yankan now I say happy belated birthday enkoma a year silver lady onyame nhira pa anti we ya piaga say yenhira silver lady say yankopon nhira na pam na mo fa say comfort meti the aba na say good afternoon we fa Sammy B and Adjoa Agyei Sikapa or say in fact oh God bless them for showing love and care no nyame nhira mo pam no say wa ya de so wabo made ama o mo ni bie ni abatan o man nya bie de nyame nhira mo nyina na say DLFM College Association for no chia mu nyina san so na me wa fa seketwa ewa Francis say please where is gangster card is here masuma no nwuram masuma no hwehwe kura na ase o dan nwuram tutukoko no wote se be menya sika de abo me ho brante wo fa de sie ma pam na to nwuram wate wonsa be kana je se dache bia ankwa amansa wonhu ni sisi George Ekwesi eye Jimpa no say ohwe life edi free hampok oh senior nyame nhira opi na adwumade amobode taye kira me hye papa ekase abo no sika ye de aye den yebu ni komu se den pon ya ne yakro ne yakwei wa ni tua me wo fa ase hwan na eba Kwame Afum so nyon no kwa na bebo one sexy journalist na afei and them is Nana Jonti masa na afei Adjoa Sikapa hwan na bebo anyom no oh international DJ Afiba aya careful because senior there on who did the fancy diagram oh kokura wankra ana Afiba me boa on fa ni baba ko efi on fa fancy ni agra nebra tale ma yentie we ne yemra wadama eba na nsempatie amamu nsem dia kase yebode hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase yebono nie aha ne nyina yetie yada masika se woni ye se musemufo ne ya maze me brantwe se mu ede eba yen champion tera be ma won suroja obonu tuompo ne wahura pete na boba ne nyina yira osena soja no osena event say hippopotamus osompa osomba why battery odi ekopie mu Facebook na YouTube makase bo no wonya bi hwe ye eno achi nso me wafa seketwa Emmanuel osenya akon ebe boye okase bodam DJ Afiba ene me wafa sekwa me yafum ema ye moral support e wo fia na mafia hwiga nso e boye huhum adwuma ne sense obebo adwuma den de Yankopon assemble nti otai ye chwo huhum se be ye otamfo no sori a be ka na hye DJ Zigibi be chinchima free from my huhum kwanso akenka for ye mienu owafa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ne me ne Adjoa Agyei Sikapa yes asma Kwame Afum na afi Kwame Afum ne sexy journalist na afi nso DJ Afiba ne kofutela beso yesom pai ma nyina mo ene tia ade hye mo nka nche Zigibi se commercials ne nyina ma into melodu ma mente sa e bejeta ye ma nyina mo ene tia ade hye the luckiest luck is everywhere for everyone, yeah. Bido,
fit do with that money. We not fit do with that money, yeah. When we go find out, not in the gutter. Pick up your phone, yeah. Star 712 way. From 1 Ghana city to 5K. You change your family stay. My brother, my sister, that is the way, yeah. If you want your life, star 712 hash, star 712 hash. Let's go. Yeah. You go be the luckiest. Coffee from Georgia be luckiest. From not the cause she be luckiest. Me and you go be luckiest. No matter why you're luckiest. Everybody go be the